n'abashemerwa n'abakira aba n'abayombo basibira umwana wabo no gusasa ubwingi bwanyuma y'abanyakazo kurwaho biro meya wabo hawa Kazo Town Council kandi iki kiretsirehe bwambo ebitematemere kugambwa habebembeza harufu bagumize nguhe inabamuhayire ngutari kwija kurahira hahante beje reka kugira oferi tokagikozesa kubi okagira abantu bashimekwa bakurata niba batashimekwa bakurata abo bakagira bahayira justice n'abandi bagira tabuza kurahira tuyina musase mfarahira mwasho tumwapesimba mwasho tujimwe mu gatachira kandi nyine nakubagambira twena turiyaha twena tuzakusaburiye muri nisobani aha nshongeji horiwo bureberezi obwa North Ankole aho ntuhashabira abantu ho kwetantara kugamba baba inebe ngo abo kubasitane natemberaho bipfa arahire rero hak rero star akakonektinga biriye bwambo tari kwija kurahira rero ukakonektinga mwamwe ngendesezo kugamba mwamwe inebe nabwo nasasiro kuba kigambire tari kwija kurahira aza kikabonye stasaka Oryo munyeshengero wa Kazo Honorable Dan Chumusho ahigire abanyabutegetsi okwegarukamu wanyuma y'akaruru ngo habukubesha hayona no kufa twazo mu politics twaziheza mumanye munanekiri mugarakane numuguma mutegize fure kuyoro kitegize we no nofati oba wasinga ekikiriyo oba wakusinga ekikiriyo oba warana no yabora ngo obwimo kubi ekikiriyo kuba tizere birundana aha bona bakushabira ko muri cyumuro kirundi kandi cyutashabira Oryo mukazi wo mugenzi Jore Muhimbura asimira abanyakazo ahabukundiba okorga omukutandika bakendera nawe shagatira singire nishka mushagatire na gomorari zakaru narengwa abanyakazo mwine rukundo esa bampero muci mwe bari kumutandukana rukundo mukamuhendeze ndisho yesabhezo muci ebyo biro bityo orukurire by'ubutegetsi ofisi ya mukuru w'ihanga Robert Rwakandare ashabira abantu kugumana batina kandi bakakunda government munonga ngarebe munonga n'abana babo yewe kunda government ko ikunda yakunda kandi wajyanga n'ibintu nazo imbabazi abashira mukuru government wagitina kutina kintu ukunda kutina kansa bishop yanataho nayo kansa mwimuka abakutina bishop bagatinije aha umurebereza yongere yashaba abantu kugira hemicwe umuncuregi etandikire baba nibendo usinge ekindi sanja bibirikare emyaka 20 yaragaho ntateko kubaho change ejo mutumanye bibirikare emyaka 20 yaragaho tumuri kuguma kimutahamu nabo cyo ngenda kubagambira simere obusinge konga kwara ndakuza muno enjoy ngo usinge eyo ya kugemura tabusat ni kuna ko kandi yamateganya ndakwita esime mbafana ndakojata ebyo mbitsendeze zuzaborokosa abeka yo mugenzi basimire mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ahabo kuba yagira na miliyoni 2030 gashakwa sima na umumurikazo ganga kugumya abo kuba twakindi kindi tubasa kongera